Elo Natal bebe nain hatul resenen mak Morris husi numrone nain rua makamate ia inan nia kanotak. Departamento Unidade Maternidade Hospital Nacional Guido Baladares registra bebê nain hatul resinen Mac Morris iha lorong Natal husi lorong ron resinhat no lorong resin 5 bulan Desember tinang ne. Chef Departamento Unidade Maternidade Hospital Nacional izinnya mascarinha sateten bebê nebe Morris iha Departamento Unidade Maternidade ne iha lorong ron resinhat no ron resin 5 ne bebê mane hamutuk nain ron resin 5 no feto ron resin ida. Chef Unidade Maternidade Hospital Mos informa husi número ne Unidade Maternidade Mos registra bebê nebe mak mate iha inang nia kanota hamutuk nain rua. 24 a 25 ita ya total bebê nebe Morris hamutuk 46 composto husi mane 25 feto 21 bebê hirakne sirene konsan dia kotu ho peso nebe normal hotu turne standar nebe iha rua det maka AFD katak mate kabularang. Chef Departamento Unidade Maternidade Nemos explica causa si bebê sira nebe mak mate iha inang sirne knotak ne tambah inang sira nebe mak sofre moras complicado nune husu atu inang sira cuidado sira nia saúde durante iha prosesu ising rua. Inang nebe mak hanesang etong moras infeksang sira ne ya hipertensi eklamsia preeklamsia o inang nebe orang midar antau bila fo impacto ba bebê sira nebe maka mate kabular. Husi total bebê hatun resinen nebe mak Departamento Unidade Maternidade Hospital Nacional registra katak bebê naing ruang resing hitu mak parto normal cesariana san resing ida vacuum oventosa hat no bebê naing ruang nebe mate he inang nia knotak ne transferência husi município. Equipa cobertura GMN.